Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh. Jednog dana oluja će prestati i nećeš znati kako je prestala, niti kako si preživio. Ali jedno je sigurno, nakon oluje nikada više nećeš biti ista osoba kao prije, a to i jeste bila poenta. Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh.